Wengane zakwethu Mtekhala uthi usephika avutha amabhodo umthwalo ususobhokweni abantu abalindele ulozolo. Ake ngithathe leli thuba ke wengane zakwethu nginibingelele ngimbuso sithi MTV ngithi nje mawusaqala ungena la kule channel icela wenza okulungile upress phela usubscribe no notification bell uzibe amathubeni amahle ukuthola ngama video azophuma la kule channel. Wengane zakwethu ke Mtekhala uthi cha umsebenzi sophothulile sokusele ukuthi nje awukhiphe lingaphelile leli sonto wase ke inxusa ke abathandi nabalandeli bamaskandi ukuthi phela bamnikeze isupport njengoba phela ezokhipha. Ngaphandle kokuba ngikhuluma kakhulu ke wengane zakwethu ngicela nani nike nizivele kuyena kule VN. So siyaqinisekisa ukuthi umsebenzi wona impela leli viki ngiyathembisa ukuthi sengenzeka ukuthi kuphela umsebenzi obusuphumile. Bafethu ke siyazi ukuthi umsebenzi akusiwo wethu. Umsebenzi wenu siyacela nje ukumukeleka siyathembisa ukuthi enizokuthola uzongiphatha kahle. Siyabonga. Sigcizelele lapha impela ukuthi cha kuleli viki impela impela sekumoshakele impela umsebenzi usukhona uphelile uyaphuma noma kanjani impela nakuphelile iviki impela iyona ibonene. Uye waqhubha ke wengane zakwethu Mtekhala waveza ukuthi ipage pha inkundleni zokuxhumana ku-Facebook akakabe nalo kanti kunepage esike walibona libhalwe ngaye okusengenzeka ukuthi umlandeli wakhe yena lo livulile waseke esethi ke isizathu sokuba akuveze lokho ukuthi wenzela ukuthi mangaba kukhona into errong ephumayo kule page nize nazi ukuthi akakabe uyena kanti uye waqhubha futhi waveza ukuthi uma ngaba esenalo elakhe uyophumela esizweni asitshene mangaba sele khona kodwa ngaphandle bani khuluma kakhulu ake ngiphinde futhi ngidose le VN. Qeye kunomfowethu umfowethu noma usisi angazi kodwa kunomuntu la ovule ipage wavula Mtekhala SA. So lelo page lelo bafowethu ufuna ukusho nje ugcwale umlomo ukuthi cha bengakabisilo Mtekhala ipage Mtekhala leqembu Mtekhala wamaqathu ukuzini sisazolenza bafowethu ngingalahleki ngempela ngingalahleki ngoba sibalekela ukuthini noma ngabe uyasipromotha lo muntu kodwa manje into ebuhlungu asikwazi ukumthola ngoba nifona kayibanga manje sesiyabona ekugcineni uzogcina